pules maliatas nuis neno na to ini te ikutin ambi lasi upload neka ako kanal YouTube YKB buat meto na tet nena nuis neno mabeti ambi renungan wasiat ini nakana hitso at muis nasa masuik ambi haifenu nakasio ela bonone talantia porting mese antok pus niukit mabeti ambi inela bonone lain hanana mes na Barabas ang simo ini o kete niki ini haifenu ma inatonan sin matom no klasi le na Saulus na ipo no usi Jesus babe na manekat ambi manekan usi Jesus ambi hitmonik neno hitaeuk tok sin fauka le singkang kenu na Paulus alki tsuisi ma sin fauka singkang kenu na Barabas sinle kang kenu na Paulus maniw nanis nako sinle kang kenu na Barabas sinle kang kenu na Barabas sinfua fauka mes pati hetemui fana Barabas na Paulus in kanan kama teka fa talantia batan leka na Saulus na fen imunit henati neuknok usi Jesus haifeno matulia tunia parsait anbi Yerusalem singkan parsait ka natuin sinahina na Saulus nane atuni amufino in an haka mui atuni parsait ma haifeno anbi Yerusalem atuni parsait anbi Yerusalem ma haifeno sinatenab na Saulus na milanan henati in an haka mui babe ni manekat andi manekat usi Jesus mes anuis tuaf mese esle na Barabas inan persay na Saulus na film nalali na Saulus anfania ansimo nalali usi Jesus mana Barabas anfanio netelanan niyo na Saulus henati neupnok ale nakaf abid aparsait anbi Yerusalem maokate ansimo na Paulus anfanion atuli aparsait kalau kami fana Barabas uni hitkatahin fana Paulus insaksi na tomok usi Jesus talantia batan hitalkit soon na Barabas le atlui nekleko matluem henati atsimo hitvia benu niu mipu isnen hit at palu atuni dan lui nek ka naik nek kedua henati ansiu india niu henati an saksi isnen talantia bahkan sin fauka sin onle na Barabas nekat antino antunio onenan kaisa klikan henati at like ma subscribe at ro ma at batin ni hutbia binusin henati hitbia binusinim sa anfanion asaksi niwan isneno amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.